Mwaramutse neza nshuti za Ruta TV1 abandi mwiriwe bitewe naho muherereye, reka tubasuhuze mwese tubabaza ese muraho mumeze mute, murakomeye? Twebwe hano tumeze neza, turakomeye kandi turashima Yesu. Ndashimira abantu bagenda batanga amakomenti, hari tumwe na tumwe tugenda twibukiramo, muri abantu b'agaciro cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri iyi channel, ndagusaba kugira ngo ukanda ako kantu ka subscribe, kandi niba usanzwe warabikoze uhawe ikaze n'ubundi. Hanyuma abantu ba Ruta TV1 turabakunda cyane, muri abantu b'agaciro. turabemera muri abantu b'ingenzi kuri twebwe, muri ingirakamaro kuri Ruta TV1, muri abantu beza cyane mu byumve. Hanyuma rero tudatinze cyane, uyu munsi dufite kubatamo ikiganiro coroshe kigufi cy'abantu muri kubona hano. Muri kumubona Yvonne ku bantu bamuzi, ndetse n'umugabo wiwe hano muri kubabona bose hano, turi kuri screen yanyu. Ngiye kubabwira amakuru nyavimuzi n'umuzingo, mbabwira uburyo bimeze. Ndarasa ku ntego gusa, ntihaza kuba hari abakenera kuza gutegera mpuru yahaye uburyo biba bimeze byose, ndaza kubibaheza. Uyu Yvonne rero akaba yaratuye mu gihugu cya Uganda, ariko muri iyi minsi bari muri Canada n'umugabo wiwe, aho umugabo wiwe yamushatse amukuye mu gihugu cya Uganda. Ico gihe akija kumushaka byateye ikibazo gikomeye cyane. Umugabo ni mwiza ku isura cyane, ndetse navuga ko nta kintu na kimwe kibi gitera, ariko muranyihanganira, ico gihe bakija gushaka byabaye induru cyane, bitera urusaku muri famiye wabo, kugeza naho mama wiwe yigeze kugwana n'undi mugore wa mukuru wiwe. Ico gihe byose byabayeho, turaza tubabwire amakuru yose uburyo byifashe. Impamvu turi kubivuga nuko baduhaye amakuru y'ibintu byabo bonyine uburyo bimeze, ariko hakaba nanje ayo makuru nari nyafitemo y'ico gihe, igihe byigeze kubaho. Uyu mukobwa twigeze kuba inshuti atarashakwa, nyuma amaze gushakwa navuga yuko twagiye tuvugana gahoro gahoro nyine bisanzwe. Urumva nyine ko yari umugore uri mu rugo rwiwe, kandi nanjye ubwanjye ntabwo twavugana mutumva ngo wenda twavugana ibyo gushakana, oya, yari inshuti bisanzwe. Ariko nagiye numva amakuru yiwe amwe namwe y'ibyagiye bimubaho iwabo, uburyo byagiye bigenda kose. Turaje tubibavire imuzi n'umuzingo kuri ba bandi bakunda kumva mpuru yaha imva n'imvano uburyo ibintu byifashe. Kuri uyu munsi rero amakuru dufite nuko batandukanye, bamaze kubishira ku karubanda, barayirura baravuga ati guhera uyu munsi turatandukanye, ari njye nawe Yvonne n'umugabo wiwe, ati turatandukanye, birarangiye guhera uyu munsi. Rero njyewe nagize bucya nakira telefone ku munsi w'ejo, ubundi nibwo nabanje kwakira fone ya Yvonne, kuko twandikirana n'ubundi. Arambwira ati Ruta, uri mu gukoresha ibiganiro byinshi byiza bivuga ku bantu, nk'uko iyo umuntu avuze ibintu bimeze kuriya kuri channel yawe, cyangwa ukabivuga uburyo ibintu biba byifashe, ati bifasha umuntu kuba byamenyekana yuko ari uko ameze kuri iyo saha. Tuvuge nimba mwatandukanye, bihita bigaragara, abantu bose bakamenya yuko mwatandukanye. Naho igihe mutandukanye nta bitagiye ku karubanda wenda ngo banabivuge, ico gihe usanga ngo nta n'abantu bafite amakuru, mu gihe hari abantu bashaka kugira ngo babikore official. Birangira abo bantu nibo baza batugana, kandi twebwe iyo batuganye tugerageza gukora ubushakashatsi kuri bo hagati yabo, tukababaza, twarangiza tukamenya nimba twagishira ikiganiro canje. Mureke mbabwira aka kantu, kugeza ku munota ngishira kuri YouTube, nza mbanza nkamuhamagara, yewe ca kiganiro tugishireho. Wa muntu akambwira ati yego, naje kugishira, yewe tugishireho. Ntabwo mbashaka ibintu bintera ibibazo, mbashaka gusa ngo dukore ibintu bitaza kungirira ingaruka mbi kuri njyewe. Niyo mpamvu njyewe nza niyambaza wa muntu twakoranye, nkamubwira ati yewe nshireho, shire kuri YouTube ndekure, cyangwa uracategerejemo ibindi bintu. Noneho ico gihe iyo unyemereye ukambwira ati shiraho, hari na bamwe twagiye dukorana ibiganiro, nagera kuri uwo mwanya wo kubabwira ati se nshireho, ugasanga arambwiye ati oya reka. Ico gihe mpita mbireka kabisa, ikiganiro kikarangira. Hanyuma rero amakuru nuko byifashe, yaramushatse, arangije kumushaka iwabo. Ico gihe byateye induru cyane, ariko
isi akaba bikunze na mama wiwe babikunze yuko bashakana, ariko hakaba hari akantu ko mu miryango y'abanyamurenge mutayobewe baza bangira abandi bene wabo babyanga, ukaza usanga mbese abavukana n'umuryango w'iwabo w'umukobwa bose ko baragenda bavuga ati ntabwo dushigikiye ku mwana wacu aja muri iyi famiye, ntidushigikiye ku mwana wacu aja ku muntu umeze gutya, kandi wari umusore ni umusore mwiza. Gusa bikayoberana impamvu abanyamurenge tukigira utwo tuntu twinshi. Ndabizi muri abantu bakuru, njyewe sindi umwana kuvuga ngo nzi kuvuga ndasa ku bintu nyine abantu bavuga, wenda ngo mbivuga ari amagambo oya, gusa iciza nuko buri wese aba yumvise, gusa ni n'ibintu bibi abantu bashatse babireka. Hanyuma rero bakimara kubikora gutyo, umukobwa iwe yaravuze ati njye nkunda umuhungu kandi ndamukunda cyane, jewe ibyabo byose muwamwirusha. Iwabo w'umukobwa nabo baramushigikira, iwabo w'umukobwa wagira ngo avuge undi wo mu muryango bakavuga ati umwana yarakunze, rero iwabo w'umukobwa bavuga abantu bose bandi bagatsindwa. So ico gihe rero byahise bigenda gutyo. Bikimara kugenda gutyo rero nibwo uyu mwana w'umukobwa bahise bamushaka. Nyuma akimara kumushaka haje kubaho ikintu cyitwa kuvuga ngo bamudekarare. Nizere yuko tukiri kumwe gatanu kuri kagenzi kako, turacakomeje amakuru. Ico gihe rero bakimara gushakana, bamaze gushakana bakora ubukwe kandi bwiza cyane, anje sinabubayemo ariko abandi babubayemo mwarabibonye. Ico gihe bamaze kububamo ubukwe bwagenze neza, nta kibazo na kimwe cyateje. Gusa abantu ntibabuze twa tugambo bagenda bavuga ngo umuhungu ngo famiye yiwe gutya, noneho ugatangara mu buryo n'umuhungu wamureba n'ibyo bamuvuga ukumva wabipinga inshuro 100, ariko nuko byari bimeze. Icyo gihe mu bukwe naho hagiye wasohoka ukumva ngo utugambo, wasohoka ngo ukumva utugambo ngo umwana agiye aha, ngo umwana agiye aha, bene ibyo. Umwana w'umukobwa iwe icyo gihe iwe yumvaga yuko waramureba gukabona n'ubundi ntabwo bamufosinze, iwe ubwiwe wenyine yarikundiye, kandi urumva kugeza aho ukora ubukwe uba wikundiye. Ico gihe rero nico gihe ubukwe bwamaze buraba, burangije kuba umuhungu yisubirirayo muri Canada, niho batuye. Nyuma yaho hagize ndibaza yuko umwaka uri kuja kugera yaramusanze, ariko yagiye n'ubundi afite umwana w'umukobwa, baravyaye akana k'agakobwa. Ico gihe rero akimara kugerayo umugabo wiwe ndaje reka mbabwire yuko ndaje mbabwira amakuru ya Yvonne yambwiye, ndetse ico Yvonne yampamagaye ejo bundi ndamubwira ampe namba y'umugabo we nimba bashaka koko yuko ibi bintu twabishira kuri YouTube ko batandukanye, ampe namba y'umugabo we mubaze nimba nawe hari ico yambwira, kandi mubaze niba yemezanye yuko twabishiraho, nimba atabyemera tubireke. Ico gihe umugabo Yvonne yampaye namba y'umugabo we, ejo bundi ndamushaka ndamubura. Ejo ndamubura mwijoro, ndamushaka mu gitondo ca kare nibwo yabyutse ampamagara. Akimpamagara arambwira ati Ruta, ndakuzi ndagukurikirana cyane, ati kandi ndizera yuko wenda ibintu bya igitumye umpamagara gutya cyane ushobora kuba ufite impamvu, uti gusa usibye kuko nanjye numvaga ngushaka cyane kugira ngo tuvugane. Icyo gihe rero nahise mubwira ati nguteze yombi kabisa, banza umbwire ico nshakira. Ngo aje kumbwira arambwira ati ndifuza yuko wenda ntabwo twari tuziranye ku mirongo ya WhatsApp, ariko nge nari nkuzi, ariko ambwira ati rero ishaka kabiri. Ico gihe yambwiye ati buriya n'impamvu wampamagaye irahari, ishobora kuba ariyo muri bimwe ngiye kukubwira. Ati gusa mu byo ngiye kukubwira ndakubwira ibyanjye, nawe ndabizi ko yakubwiye ibyiwe. Ati rero ico gihe uramenya uburyo ubijera wenyine. Arambwira ati rero njyewe kuva namugeza hano umwana w'umukobwa yatangiye guhinduka, akazambwira ati akana dufite k'agakobwa twabyaye ataza kantukira akambwira ngo uburyo ngo musa, ngo niyo ngo woba ngo uri mwiza ngo usa n'umuzungu, ngo ariko ngo amaherezo ngo ugasanga ngo byaye ngo sokuru wawe, ngo none ngo reba ngo umwana ngo wambyariye ngo buri kumbyarira ngo basokuru wawe, ngo umugabo ngo bamubwira iryo jambo ngo akumva ngo arazimye muri we. Umugabo niko yambwiye ati njyewe rero iyo bageze kuri iryo jambo za numva nzimye muri nje, nkumva ari ibintu bingoye kubyakira. Ati kuvuga ngo umugore antukane n'umwana wanje, tiyaba yantuka njyenyine ntantukane n'umwana. Ati none ico gihe umunsi umwe nigeze kumubaza ati se kuki uzi kuko ariko bimeze, kuki wabajemo?
ko tutagufosinze, ko bitari ku mbaraga, ahubwo wahise ubigenza gute icyo gihe? Nuko ga ahita bimbwiraga gutyo, bigenda nyine gutyo, birarangira bigenze uko nguko. Rero bigenze gutyo ati yaramubwiye muranyanganira, ari akantu kari gaciyemo banza guhagarika, yego ariko ubu ngubu turakomeje. Ico gihe yaramubwiye ati ese kuki uzi kuko aba bantu ari uko tumeze ariko ukaba waratujemo kandi utuzi neza udusobanukiwe? Yvonne aramubwira ati njyewe rero uko byagenda kose jewe mugomba kumenya yuko uko bimeze kose njyewe ntabwo nzakomeza kubyara abana banje ngo bazaze basa na ba sokuru wanyu cyangwa na ba nyogokuru. Ati yaba umwana wanjye yazaga asa nawe ati nta kibazo, atariko umwana wanje kuza asa na sokuru wawe asa nande gutyo muranyanganira njye ndi kuvuga ibintu bambwiye, kandi mwumve ko mvuze sekuru cyangwa nyirakoro, twese si ukuvuga ngo ba sokuru ni beza twese, harabuze usanga sokuru wawe isura cyangwa se ntumenye ibyo ari byo abavugira kuvuga ngo ba sekuru, hari igihe abavuga ububi bw'isura cyangwa ububi bw'umutima, simbizi ibyo bintu, buri wese araza kumenya uburyo abigenza, ko wenda njye ndakeka ari nk'umutima. Ngo azamutuka ngo akamubwira ngo abana bawe basa na ba sekuru, kandi ntabwo nshaka kuzabyara abandi bana basa na sokuru wawe. Ati njye ndumva yuko kuri njye nawe twarangiriza kuri uyu mwana, ati nkuko nta mahirwe ndi kubona ku mwana wa kabiri n'uwa gatatu. Ati rero niyo mpamvu njyewe nakubwira yuko njyewe ibintu byo kuvuga ngo dukomezanye nawe, ati nje mba numva zanarangirira umukobwa, ati cyangwa tukabana kamushiki wundi cyangwa musaza wundi muri iyi nzu turi kumwe. Aya marikode 3 muri kubona hano, izi ni rikode 3 bampaye, sinshobora kuzikina hano kuri YouTube kubera nkuko YouTube hari ibintu ugenda yangira amajwi y'abantu kuza hano ikabyanga, ariko wenda n'umuntu nta muntu nyaha nayanjye bampaye njye nyine. Umugabo we yampaye amarikode 2, amarikode 2 y'umukobwa yamutumiye. Numva Yvonne uburyo avuga ku giti canje, reka mbabwira abahungu tutarashaka yeme tube dutinye. Noneho njyewe ahantu bigeze, kubera yuko abantu bari mu kumbwira ibintu by'ingo za yeme, mwareke aho kumbwira ibintu by'ingo zanyu. Sindi polisi, mugani w'abantuze wabavuga, sindi polisi sindi iki, ariko sinzoreka kuyavugamo yampaye ico kintu sinakireka, ariko biri mu kuntera ubwoba, biri mu kwama binsigira urumeza ku menyo. Nukuri iyo numva ngo byagenze gutya nkanza numva ndi gutitira ku menyo. None yeme abahungu tutarashaka tube twitonze, ingo buriya ziragoye. Uzoza ukora uwo mwanzuro uhitemo, sha uvuye inyuma uvuga ati kama mbaya kama nzuri tuendelee. Nuko rero aya marikode 3 bampaye hano, ariho iya rikode imwe umukobwa yampaye na rikode 2 umuhungu yampaye zirivuga z'umukobwa. Umukobwa yamubwiye ati njyewe sinifuza yuko, mbese izo rikode yazimuhaye tayari umukobwa iwe yagiye yamubwiye. Izi rikode rero yamuhaye ziravuga ngo yaramwandikiye ico gihe baramaze gutandukana, arangize amuhereza rikodi. Umukobwa amubwira ati umva ntukanyerukeho, tukankurikire, ntukantekereze, gusa icyo nkwemereye message izasigare ariyo kumbaza hejuru y'umwana wawe, nkuko sinakwimira, ufite uburenganzira busesuye ku mwana wawe, atari kuri njyewe nta burenganzira ukimfiteho. Atuko umukobwa nuko yamubwiye, ariko utekereje umukobwa ibi bintu yambwiraga. Umukobwa iyo yambwiraga yuko umuhungu yagezeyo asanga umuhungu ari umuntu uraho ikirara, ngo atamyitaho, ngo bimeze gute, bene ibyo byose, bene ibyo. Ariko akimara kumbwira gutyo njye nahise nshira akantu kavuga ati ngomba no kubaza umuhungu. Rero nuko bimeze. Umuhungu nawe akimara kumpa iyo rikode nahise nuvuga ati kabisa aha nanjye ni umuntu wo kumva ukuri, gusa usibye yuko ibyo numva ntaco bibafasha muri bo. Gusa itangazo bampaye no kuvuga ngo inze hano kuri YouTube mvuge yuko
batandukanye kuri uyu munsi batakiri kumwe. Ari umugore yambwiye ati ndabigusabishije, umugabo narambwira ati kagira imana ninjye wakubona, genda ubivuge yuko twatandukanye, ati kandi birangirira ahangaha, turi abasingo twese duhuriye kuri uwo mwana kubazanya ubujyameza, ati naho ibindi byose byo birarangiye. Hanyuma ndabashimiye, twari turi kuri Ruta TV 1, umunyamakuru Rutazunguzwa. Murakoze cyane, murakagira imana.